ya be na dwene no ho adwuma eti oba enye se eye sexy keke o ye hwie di gu mu ema ne mema ye nye pe ti ase sa ema ne mema ye nye pe wo ye career wo ye incubator ene ye nso ye multiplier eti nipa no wasan de ma na so wasan multiply eti wo se da bia on enkrofo wo mus agayi on da bia mood swings demons and opposite awiana ora ho sesi on da bia wo change mood swings on demons na ewurawura wo no eti wo ntimi nya consistent joy eniema bowura no doso eti ma wo ntimi nya enije wo ntimi nya enije ntoato so wani ye se agi ana demons na akofa free kwaku ho no na aka ne ho demons na akofa free kofi ho no na aka ne ho eti wo se waye basabasa wo kasa wa bra ba ye basabasa ntie besre e mani me manye pe when it come to sex de ye fagu ye mu no enye bi na me ma ne fa oni de obehwie de mawo eti na se be ma kra anye mo a DNA no e be ma no na akoda ne kare be ma no ne bibia eti won se be ma ne suban ye woni mu no eno a na ewuram ti na da bia me ka kire e ma ne se ya menye pesame nkumnya who choose be ma you are choosing the father of your children eti be ma na wo hia no no a wo mu no a wo bu no a wo ye masam no SOMPA die ne na ne be wura wo ba ne mu eti akoda ne bo no so be behave sa eti be careful enye makono enemy don't know ne so ba ne ba na wo be wo no wo be wo akoda wo tesa ne papa eti na akoda na make ye koso ne die ne ye be ma ne die no ene be ma ne wo mu bebre ebi se eye wo no ene obe fertilize wo egg no eti e besre ye nya hweyie na basa be ma bia na wo chusu na ware no you are deciding the father of your children e ma bebre ye ma no ma bro Emma bebre aye manu mo bro e se bre so ye na wo chusu be ma no wa nyine wo mada ache ho wa kono nko na wo dwene ho medano nko a nie ma wo ye nyina wo bu ani gu so na wo de sa wa kofa wa multiply no e se ya multiply wo kunu koshini no ya multiply wo kunu adwamambofo no ya multiply enkwada ne de aba eti e besre ye nyina ye mfa ntu ye hofo ye nyina ye ma meka ho wonso ka ho ye mfa nsua de ye mfa nyame akwan so wo setete kwantempon no ye nkwo hwehwe ne ye mfa so ye benya homagie de ama ye kra ye benya homagie de ama ye kra sa wo pese wonya homagie ma wo kra fa tete kwantempon no so fa nyame akwan so ma nyame honhum ni wani mu kane wa na ma otuom e wo bibia mu or see in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. And your emotions na direct to path. And your men direct to path. And your think can wa jine na direct to path. And your men direct to path. Was it trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. It's a bro person who choose to let the Lord manyame won direct to path. No one for baby. Nipa ne be yenhira ma wo no yenhira e de ma wo emre bi me ye video bi for the same thing so say wo ye oba na say wonyam wedded wife wo ukuna ka che say ko yitu menyintu nne menyintu nchina menyintu nne wo pa wonya wo say wo ye oba na say wonyam na ukunu si ko yitu gu mentie ukunu no or say submit to your own husband according to the law or say nyame ankasa ya abortion it is submission your foolish submission a wise submission was a bro ho asema wukunu said ye wo be yam awurade nti se wukunu kase koye bibi na betie nyame a chusu nyame ma ba ma ni nkogya woni yemfra wo bedwam yemu sa se de entina so gya wo se me so nkoye abortion se wo betimi abeka se ba ma ni betimi abegina bedwuma ba abeka say wo yire nyem me se ne oba bi frɛ me se me yes ha video no to ho oba bi send me direct message akoso ka kyerɛ me se anche akoso ya wo su my abortion for hey menyima me krusi ko yitu na me ho kyerɛ me menyina wo so ho ma me nya family planning hey wo so ho nyusu condom onye mu abema se ko yitugu was stop me say me ye video no to me Facebook page and one was sending me direct message o su was na wa me wura o send the kununi kro a wedded wife nyese bia enkwancha na sepenantwe why abortion for I me ho kire me ko yitugu and we say na ma me nye family planning e we say there be use condom so ade we say na hey and was say about the life
why depressed because a son is so tete make me say menya bi da submission and your fully submission or say bra wo asema wukunu as unto the Lord o eti say wukunu ka bibi na tie nyame asem a fa nyame de no na ma be ma no nya o na oja wa na busuanfo afre say eti na wo se oja wo yire na o so betimi akoka say me so nkoyi nyinse ntungu ena wo te wo no waka wano atum ade me pese me kuru bebufu na kuru bufu ne bufu na ayede ni bukuru ni bufu na ayede obama nyame mo buafu ene nka ma wukuru bufu na kuru bufu onye nipa oja wa obewu ena wonim adwo ade ba kwa ye spiritual yi na me ka kire no akoda bi a wonyem no be ma be ka kire se ko yitugu no na akoda ne be ye wo destiny helper sa akoda na wo kwa yi atu aguo no wono na wo manyina wo be ye nhirade ama wo na bonsama hu etu opobi afa no so no de afa be ma no so yine koto twene wo koyi sa wo daachi yedie na wo yi atu atwene no when ka kire se submission kire se bunya memra so o baby ne be ma se me ho kire me etie ne o boss nkoda ne fasika ne brebe no awia no abecha no wa kase be ma fofra koda gisika no e de brebe ma no na wo ba no do be dai yenimu omu enye nsem na akosia ye ka yenimu omu a wo mu kunu no mu kopie Netherlands na be ma no sekuri ekoye prostitution ne fasika ne bra oya prostitution ya odisika ne buy ne ko wi ase be ma ne jaa no obejaa obesa ka ko jama fonko obeka na women do ye dey men ma fafaw de woman oyire ko club eti obu a wetu kwan no adwuma ne kunu e ma ne ye no no disika ne de aba na abeta moni abebru bi na mesre ma no mesre mo na woni madwo tara bi a oba no ne kunu so wonko yintungu ompese obeyi ato agu na anim de ntia he is force woni sika obi wa woni sika na kanyi no se ma wo ma de na ma hwa ma de but woni sika adwuma be no ye ena obi won so anya se obi wa ne kunu huhu da no so ne kunu edi hu bi asem so eti osuro be ma no osuro no na be ma waware de na usuro na to the point say wo hu ne kwa na ho popo obi wa ne kunu ba fia na ne yemu hihye no obi wo ho sa obi wo kwa wo ba wo bu ne nsa na ne kunu pese no da wontimi nka nche se mabu me nsa ye nyina ye tie SOMPA ade oyo ba hunia wo yo e wo Yesu mu hunia wo yo wo Yesu mu memmu nya memra so mfa satisfy be ma tede bia me kan o se wo hia be ma one me nnade a ene me so me nwa wo sia kai wo a wunia ho seso we wo jam ye de na besi wo be ma wunia ho you can't wait because you don't have self control na be ma wuni self control wo jam ye de na mahwere wo be ma wuni self control ajo wo jam ye de na mahwere be ma wuni self control wo jam ye de na mahwere me se mentimi ne wonna ko be se be wona aso ntimi ntwen eti wo kwa e de na malusu I would rather choose God than say me choose you because what you only have ebi mo go through a lot too. As for bano the pressure in Maria and me nyini manya 30 years my year so you settle down for a fool. I'll be destroy 40 years of your life. Ya besre e man mo mani na mo mama djuma oba wo sisua wo de edikai wo nyankopon de toso mieni ye wadjuma oba sisua enti ye ma no nye e na obeware e na abenya no ne de hyase hwehwe nyame ne hu adoma kyade ne fa bobra ye nkasa nche ye mama ayi wano na ye nya isa akoda ni sakura no e na abeware kache ne se hwehwe nyame o because nyankopon obo evil no evil na ne tie ye na nyankopon no di kan hu no enya be ma onyankopon no di kan hu no nyame na de ne bre be ma no tire nyame na ase no wonfa nkoma be ma obehwe wuyi tire nyame na ase no wonfa nkoma be ma obehwe wuyi na gya so aye watenka wunyame watenka wunyame ntina wo bre no because watenka ne ba ya wadwene nya adwuma e na atenka nso osoro a wonya logical e ho na jimi wo because atenka no wonim nyansa obetimi kura kwa be ma obekun ho ya besre e ma no wonye nkanche e mama ayiwa no wadwuma na di kan nyankopon na di kan hwehwe wunyame di nachi ebrepam wo betam wo te se do tam Eve koma Adam no no de wakwa koma wukum be ma obed no reshow ado se de Christ da safa no nye be ma ne huhu da wo so huhu kunu kura na ho popo ade ha wo kura wontimi nka wade wu su timi nka
baby can sorry bi chem say ni kunu me ba we dey tie for mo fa nche me e betwa mu kwa chem say ni kunu enom nsa onom nsa no oba no ne da no opura no am say na won kan kire ne say wontimi nye ehu Sente se. akonom nsa wa bo no opura no also wontimi nka ho na me oh man you rad ntina da bia na me ka say ansa na wo bewura aware mu no you need to find yourself first who like say one kasa what so ho ase na wo wutimi say one kasa wutimi handle wo kakra at least wutimi handle wo idiosyncrasies be wo strength and wo weaknesses be it is an say be ma beka ho anasa nkwada beka ho you will be okay it is a be overwhelming burden no you will not be able to carry because ukunu expect say wo behwe no and a woman nso so expect say wo behwe wo mo eti adwa wo nko an wutimi hwe ho Papa, won kwa na we single no. Wa kra wutimu se, wa bra boro kra. Wu so. I go. Wa kra wutimu se wa bra bono. Wu so. Wa kra wa bra bono ma wo ankasa pressure. Wa bra bono. Ma wa, say you are not ready for marriage. You are not ready to add another person because e wo wutimu se okay, say me di obi ba and e be ma me burden so ate enye no kre. If say nipa no so ba no, ono so carry ni own burden. SOMPA One also the nemreye and the strength and eba. And also problems be also shall say over solve manu. Also one the own problems. And also share him say oh bapa me worry ni or best solve this problem mame. Ajua be handle mame. Akosia be ebeboam. Enti wo no we single that time no one sentiment so a tijare. One kasa na wo ho kyere wo ho dare wo. One kasa na kwa wonim niema de ani gye brew. Wako, you don't even know what makes you happy. Nessa wako, you don't know your identity. Wouldn't name yo. Adia ketu ebi na wabemu bu. Oh, near me be enti odofona obepa wa life unu so ye nipa. Wa womreye eti seda could be obi na no kan sem ye hasha. Aja obede. Obapa obede. That could be obi na no e kan sem ye hasha because so ye nipa. Na bia obi na no kan sem bi na ehyewa. That time no, do you have the emotional stamina? The mental stamina? Who bet me dia carry eti de bia na ye ka say time wo ye single no wo responsibility say wo ankasa wo be ye wo ho adwuma wo be hu mre ye bi na wa Daniel da bi me hu say me kasa nye me hu say me akra nipa ho from entam na me akra me hu say me ya ahia. Let me handle those challenges no before I bring another person. Me be man me tibi say me search ye den me ye pepe wo be man na wa wonim say wo search ye den na wa wonim say and a one so nim say wontimi mfa bone nche na wo yo ba wontimi mfa bone nche wo ye bema wontimi mfa bone nche wo ko fo ba anasa bema bia ba life ma be ye dan e se nipa no ye nipa nko an de oba pa wo betia wo na so nipa no ye nipa nko an de nya de wo pe bia na obeye nipa no ye nipa nko an de onye de bia de wo pe no e na wo benya ne se de wo pe no e tere bia no so be ye ne wo pe enti se wo ye single no kra no you always want to have your way. Wo no ompese obia ebe mo ye bibia wo awunim se wo ye pesa minkom nya dada wo ye a very selfish person wo gine wo nko an ho wo ntine obia ho enti marriage is not for you chain who ebusa ho kwaware ayede wo ntimi mfa bone nche wo kwaware ayede wo space no wo ntimi mo obia nche wo kwaware ayede tie SOMPA wo ntimi ne mre ye mu wo kwaware ayede ya wo hu adwuma ansa in your singleness no na toto niema bi ne hu say mentally you are ready, emotionally you are ready. I'm ready say me entertain obi a oba me life ma wo mreye en wo ahoden na ne mreye no say de besia ye bi a metimi handle no matter how e beba me yere me ho ne ma ye at the same time nim say me nya niema se de me pe ebi a me hyehye me niema me ya ahia me hyehye me mpaboa ebi ono nso ba no nyesa na hyehye mpaboa ono ba bi ofiri ba na etimi de mpaboa gu ho ne ba bi a am I ready say metimi I embrace the person's uniqueness because enye me atakra na me be ware no ene wo ye watakra mo nye pe so what I say because I drum it to ma won tafo entafo na ma wo no obi a homu nyina na omu hye wumbu we mu gine nam ha de we pe nye we na we pe duane we pe nye we na duane we pe omu ye argument imagine and imagine say me kofa a total stranger with different upbringing because environment no more the same upbringing, the same mother, the same father. Minimi kura na yete to o mo aduane kura na yedie atade kura so still imagine nya bako
na ukofo obi ono kwa de wo mewo baby Oba di ba no mewo baby a o ana wonim se de na ne nkola brem crazy tie wonim se de na ne kasa sitie wonim se de na osie ne ho wonim na ho ne die ebi ko didi kro wo huru nchansim ebi kro wo make the bed ebi kro asabe wo yefi ebi kro wonim kasa. So am I ready to bring another person into my life? I feel na me bed discover no answer me discover ni wie na me hunu ni sinta. Am I ready say me boa no ni aye ne kakra because enye se hu sinto no anu osesa obi we taking bed 20 years ansa na de ba kokra watimi agya obi okra 10 years ansa na de ba what it am I ready say onya nsesa ye kra no metimi a endio no onya nsesa ye at that time onye neat metimi a endio no kakra kopem say things will get better because the fact cross wa kanche nipa so wakosia sa de wode niam a wode toto basa me mpane nche sa wo kan ye no ha na wode niam to ye obi we be taking 5 years ansa na de wo kan ye no what we de mpaboa na to baby a wo pe no. Do you have the stamina, the emotional and mental stamina to wait until it get better? So what me busa all these questions now you're ready there, then you are ready to enter into marriage. Now fe etimi abwa entitora bi eduru ho no obrempo unim se obrana ye bono ho mem ebusi die no ena yeguso ayede emamo no yekokoti atene sem ne afutu sem efri ma me akosua ago aboaje akosua nhira enchen ebre asose dwumedie ne yebowura mu na de enne okropon de adom yesi ene umienu nyina meche ne enya ho mfasode emfama yenkra ene enipadua no eno so abrewati amasomo hase no mu a apam dada eka me ho elder Jeremiah Samson so edom ye na eso St. Augustine enso eka ye ho afe na afiafo senso ena emano ewie edro na ene de ye fa seda ematame ba center for enche ye bete wonum mixture no eno ena etimi etu ase endpoint homeopathic clinic enso ya ho to kronoma bo hia ne nkwado ne kwagya ya sa Dr. Kwatin oni Dr. Duboati munyina ewo ho etwen wo se obefa homeopathy kwan so na wagye okwa ho san ede ama wo enfa woni yade ne krankro ya eye ene bresanten ya ati asiuso wase kasemu ha obetoatoa na wapempem ani ede ama sanso na massage no so wo ye bi 0244 867068 0244 867068 and now 0274 234321 na endpoint homeopathic clinic doctor ene wo atwetwe enkomo Leicester Company Limited the CN kan chawo se wo se ehun nsam ebe koye wo se ebe paise so trema ana se wonumu pampan bone no ebe ko amade ye kama be sha nemu wo se mo ya bobo ntokro kaka ne nkekawa no ni nyina da ebe yi na enjempla wodo nso so a age wo se ase aboso ebe yellowish ebe greenish no ebe dwane dia na wo se ase ada ho amanframa papa afemu dia na ya soup paste ni ya soup brush no ena ye kan for dia mawo baby bia da obi eye store na se mate bia ma obi ano ebi ewo ho 0501 619-588 eyen krampanyimfo number ya no afa de afro mebia person no mudidwa ana pense mi se bi de afa ho a ana kuma senso aba 0501 390-338 na bibia akoso SOMPA 106.5 FM akra ba ye ma me akoso agwo aboaje Kandi force yen kan chawo say won na pamfo aka wonti apam ho ama wo kyerese menkubitire mu pro e bia na dwumedie ya wodi no SOMPA 106.5 FM akra ha no wo bia obetimi dia soso suggestion bi wo ho opese wo hu ye rate card e ba advert won sensem ho opese obe granting interview ana se bia opese ye announcement ma wo me pa chaw e ya na wa frɛ abai na wajo so frɛ kra na bia wa ye busy ana se wo di dwume bi nti wantimi amfa e kyerɛ no hu miss call no obefro betimi send a message via telegram ana se bia WhatsApp bibia be normal text message so obejo so 0531 886216 0531886216 na SOMPA empanyimfo nso ene watwetwe enkomo hajia special local foods eho eye aduane pafie aduane bia wo pa bia no ene dwumedie bia wudie ya wo pa bi ede asom wonso wachitafo no hajia se na kira kwan no ewo hatwa atomic kwan no so oben transition pa no ane sa wo frɛ no na watimi aba no wabetwetwe enkomo ebi nso apese wonso ankasa kra no wone no etwetwe enkomo na mo settle bibia wa homa no so a obesa we ye dance so a the same line a 0246359921 024635
9921 and 0594 797215 na bibia so etimi akoye na enne de ye ka kire wo ya ye ba be pensem mo no ehun tete wa ne bia ne said dirty water doesn't stop plants from growing. So don't let negative words or any other thing stop your progress. And as someone a day baba to jano, and one sem kakra ye futuo, ya pone dear free mono, and I de emma mono, a sembia beto be just the day, yanko time about center for a kachimra, na ye ba, ye be a semnimo, na fe, ya mamon somo quine, and mamon somo timi abemobi. Mede shabe pacho me mo kwaba. Ye ni oba fefe. Unamote saying. Atom. Then let me who so me wo. Adriana this year. No what to say? Oh, Christo not dom. Me there bay and I will hear Quackojano quine. On the kind. Meaning so bad the kind or tear about penny a queer Jachua. Auntie, you know a bebasso. Until you know a beconia support. January was made away February 24th as a memon that a day and January, 24th January. Hey. I said, oh, my January, but you're more fan cheme. I am at his house next week, and he is supposed to be for free. Yes, also January, the other what? January was so many water. I said, Kumewu, Bodumasi. Sunny Star Special. SOMPA FM. Wanana, Yabeshana, Mammy, a Jachuana, Yona Kosunti. Also, Monson Nipa, down for major down for ye, and a madam for ye by the idea tonenino, and you are no one ye, and I and you cheat. Nienye trada ni ntimi enkoja ye nua ba ode hye ye sade be ya wona nketo wo anko beba na bibia nso akoye na doctor Tafrija ho te sen obole obo ade na da roma ne ho den ye de brand na mouse medu boy enkomo efa time ba center ene mompempena wade ahodo ya mode abadwa so no wa fefe de di kan no ma me da wase wa kwanya soronko a ode amamie na memfa nchia soronko famfree na so ye time herbal center and family obibiara otie SOMPA 106.5 FM ayana empenifo ta kasa edon bia ni mu enchia enti sabre ya ewo mu eyema ha ewo akan kasa mu no aha brofo kasa mu no o say good afternoon na oko Italian no nso a ono nso say buon pemenito enti machia ne sa awie no na afa maka kire etiefo nyina say time herbal center ye ne de edura your friend said time herbal mixture TIME edi abedwama so na time herbal mixture no dwumadi a edie no eya na stronko dan de nyina meka say 3D drone de dodo na wadwama so time herbal mixture so baaye no eba beto dodo na wadwama so na nso ene ye hwehwe saa 3D drone a yenhu mu bi mu de ahwease ayena dan nya na mekasa meta aka o mekasa mu se me free me fie eba SOMPA premises hey ana ye ton aduane bi wo ha ana ye wo restaurant bi wo ana mbeto aduane di ye na aduane anya me da enya ade the next day me ba mesan so aba beto biem enu ntina saa nuro na o mu nyina de ahwease ayena no ye pe wo ma yenhu mu biem nanso inhyiranka otwedi ampon totrobun so kwame basayi adom se ode aya de sane didi a time herbal mixture mu na oda sane biala wanom time herbal mixture so odi tu 3D ya de ase no etimi tu ase ma no ma nipa no so ya wehemu se ye ka se abibidura etu 3D ya de ase dia na TIME time herbal mixture na mpanifo se pa ye behunu nti aya ne akyekyere boa ani nti da mu da ne da nyina aya na boa mu ade ende mepese mesanim ede ama etiefo na boa mu ade no nso ye telephone number na ye didi dwa no number no na wo befre wo penkyeremu bi na mentimi amfa ma wa ne nyina ebegina telephone number no so number no 0244 417 669 0244 417 669 eno ene yen number yedi edi yen dwuma no hye no nso se drugstore herbal shop biara onsa ebeka bi number na yedi to dwa no number no WhatsApp line so obetimi a WhatsApp open so a mepacho pi WhatsApp audio voice no nso yebe wo kame na emom de yempe WhatsApp video call anasa WhatsApp voice call no ene de ya na yempe aha side that ne de WhatsApp be bia person edi nkomo no
wobetimi ne ye edi nkomo e wo honom me pacho pie je obrani adaje na afi edi nkomo tia wade afa time herbal mixture ho time herbal mixture medical abon kai se no ne edura etu atiridi yade ase na ye hwenso a yesi afefufuro mu ene eye opepon bosome no ne da etoso aduonu baako na chese January 21 obi besie 21st January anase amu ana ye wono na se ene eye 21st January 2026 a mebisa se ebra ye ko 31st night no dodo na akoda nyame ase omu de omabusade to twedi amponyankopon anim ne kwasi ada nso first Sunday of the year no nso obia kwa asole obi also okokwasi ada asole bia koy de also okone de nso fi ada koy memendafo nso ekoy ya wadafo nso ekoy na mepacho pi wabusade atokoto ode koto nyame anim no me ka cho sese abusade ni nyina betimi abem na ni nyina aye pepepe eri amawde a ewo se wudi kan secure health se o wa pomdene mapa ana wabusade a ode to nyame anim no ni nyina betimi abem amawo esan so obi si trade amponyankopon me pese afi menya 10,000 de to my account obi so pese onya 100,000 obi so pese onya fie e wa ha obi so opewe na me pacho pia se osoro eboa de waboa no ho se wankwanko ye adwuma beye den na se abusade na ade to nyankopon anim no ni nyina etima bem na onso be wo pe wo opepa se obekwa akoye adwuma nanso yade enti eni ntini na nanom ahemfo ne ahema ase yisai na mu ye de eyi yade esanse yade enya ade pa obi besie obi mom empaye mpobone ema ne tamfo se metamfo de onko amane onko ahokyere we se mu na se etridi yade nso tenta haba so na se etridi yade edi Africa fo bibiman enya na aboantontom ehu na no pa awia anwumre na yehuja na amane konudu anajo de so modani boja ebeka yen ede etridi yade mowa eba ye nipaduam ema ye ho edodo yen yekoto so ayentimi enda ni emunyam kobunkum ni yekonifa ni etwa agado ewo yen kete so no ebra wononom time herbal mixture no na malaria symptoms biala abetra ni paduam agi ni padua na aboso na edi ni padua ni enya no na etridi yade no nso etimi afiri ni paduam akọ ama wonso etimi enya wapomdene emapa eno ekire ne mepacho pie obi se ne de se etridi yade ne eba ne so a ema ne honam ye ne basa asa ya brono anajo utmu se obi si besia abainfo aba bebo me anadwi enya abainfo bia na aba bebo etridi yade mowa na aba oni paduam no ana akofa sa honam ya we ede abro ama wo ye adwuma kakra bia otebre wo ye adwuma kakra bia na ote so na opel lawyers ede support wo energy no ni nyina se sa drinks na wafa ne lawyer na onnom se onnom na abustu ama wo energy no asanso aye strong na aye active no watimi aye adwuma no ebedrum rebina no nso de oyeno ni atorencham foforo ebra osano ema osano ho kotochema abra time herbal mixture elho honam ya obiala onamu oye adwuma akra bia no wani so echiri wo wani so ebru wo wakoma ebo pelepele na o teso no ase watumrika anase waye adwuma bia echen so no ebeyi sa ha wenya efro so ama wetimi enye wasundwe oba bi etime ose media mebosome so a mebu mensa buoni entimi emaye eba na mienu na miensa na etwa ebu bese media minim se mafa yefunu be bosome mienu miensa ne mimu mensa da enso mekọ cheke yes memfa yefunu menu aba ma me a otie me se malaria parasite mo na eba oni paduam a sa oha we nyina possible se eba betre ni paduam so na edi ni paduam enya edo akwasa amane ne atete we se mu eni ntina me se my time herbal mixture enye wadro anopa awia enwumre from 18 years going me pacho pi tablespoon no anopa awia anwumre mienu na onnom na amo apomdene mapa amane manyina akoye ed amount ade ba kwa ya na metaka se ya ye pa ne se me na kan se bi kire mo se akohomaye hoi ayese hunimunwi o twe a ya na ya pa na bema pa wo be chop money ed beto honom na oba nso bebre be komuka se be ye aduane nyina ebewie na bema obi fra adwuma bebe fie na untimi enti aduane ni bi endie ana wakwa abonten wakwa restaurant baby na wakwa akoto aduane na untimi endie se eye fie mpode a ebia wo de besi won ma na de be hye fridge na koye restaurant de a usika no na chese waye de wato agu osi wonu mato untimi appetite
time herbal mixture ho a yenkase ya lose appetite me se na no me cause to be se me kwa akopa ade ato na me bowura na ma me de time herbal mixture si wo na mbisa nsa ma me na the time herbal mixture o ye ne de wa ha o se bu dodo na bebe se o manu mato na mabu time herbal mixture e de ama omu sisi ade time herbal mixture ne yebu no sport mpo na o tena honom ama yanom anase yenuanom ankomu de omu fa amfele wa se apio ene ensaden de komu yem no ne omu mpo age enom time herbal mixture fe na won so o kosa atebia no mu per time herbal mixture nom ebema appetite ama watime adidi ama niema nyina akoye e de ama number no e 0244 417 669 0244 417 669 me so de akwana me ka se wabofra na obowura mu teacher training nursing training technical university no me pachopi fadroni bi sha oba ne bag me trunk me trouble ME time herbal mixture or can she drag lane all the herbal shops ninyina on sabekabi je number ni bi na menko esansa ye brand ayebe empani for se dodo of akonya ayana ba akofo ntena so nche anoma hu mpo chedua so a ojebo mencha na majebo udide nso na obemen ya enye nkontomo akese abetwa na chese obemen eduro beje wa ATIME number ni 0244 417 669 0244 417 669 Medai na TF1 ya dofon mi ase samojo brand ya daje ne twetwe nkomo monko so ana muntie SOMPA 106.5 FM ya wane ma papi de my SOMPA FM sa wo pese o de poison bi hya wo ho koti antontomo a time herbal mixture I say ya no muntie ntontom besi ho a no mo agu obi onso wontimi nko obesi wasa ma wabono na wawu enti eno na ya poison de kanipadua no ho na enso so no enkum nipadua na ensei bibia wo mu na momentontom ena ebo ho ban ede efrenti ne bambo atrema yesan ya sabokiti makope bi si wotifi ene baby bia da wo dwama so dwumedie mu na bibia nkoso ye mamede hye maye na ase ekire behia nyame sha so ma no bre onso onshamfa onkojojo ebusia time ba center doctor otafri jopan MWHO ena chese wono so ne dro ya ne nana ede kire no wan fan hye dem wan fan hye mpase esan se yese menso kanea enfan hye eye kodo asene mom fesi kodo dua so se be ye be hyen amani padodo na nya ho mfaso nte no wo the time ba center no ede ebie ede ama enipa dodo na wo ba obenya yaresa na time ba mixture ne capsules na time ba mixture no enso de abedwa manso nte no ukọ ho nso so a na baby etonno bia no wakọ akọje wodie na ebusia ye to adwumedie eso no MWHO ASEM so no yedua baby e de asem bia ba beto animu na otie ekire na nso wase wontimi ma mekasa opese wodi ewu ni nyina ne se ne ba ya wone bema edaye ya wo fefro ya wo wo no sebi akwada no eye yafo akwada no ye beka se akanfo beka ne sase wa yete se nsuo ba ni tikete ena ne nsanso sokola amma ye amfomi ye akwada na ye bem na no eso ne nsuo na wo kire se ne maame ni mpon se onkuma akwada no bra akwada no mo wu ni wie ya wo nyino mo nim se bia na ne nsa ne nko na ebia nya but edru bla wose wo kasa ne ade na asa wotene ne konkora entene atenase ekora wontimi ntene bi ene ade no se ne maame eka kire ne se onkokuma kora no yenyina ye bema wone ne tie agya ne hokose wono so foa ne maame ne so nti no se wankuma kora ne de a wagya ne ho be se ye kasa emfinhie nsiani na nija enhye bema no so telephone number na ne kunu no yusu no wose afei de wo fra onya ne biem one bema nya mpna twe kwan so no wote woma awale pa nkasa woma ye fie de ena woma sa akwaye asori de mo de nti woma marriage certificate nyina oba no ekita no ya wo de be kire ye na wei na abusia
eya eto da bia edie benti kola na ya ewiase ye kasa me do obi se odo me ye se odo obi a wodo no ene na yemo nyina afa de ba ne sen ena wan kasa wotadua no ba na obi ye se yade de ye so akra ye se yesuan yade obi ye ni ho opese yade bebe kyekyere no anase ne busuani bi eme yantam no mfanto ho na wa wotadua no ba wakotwe na bawiase na se bia yade bi amankyere na woka kyerɛ wo ba ne se wo nkoku no oso ade doctor bi kura akɔhyehyɛ ho hyɛ da ka kyerɛ ne se ɔmofa ne nkɔ hospital bi senka doctor ne nwa akola ne pa ne ebɔne na wo nku no oba no so se da se ni akwada no watena na wotwa mu boso me nku no na wawo na bawiase ne de wo ye nipa ɔmo nipa da ene watimi agye ne kra de afiri ne nsem to oba ne se nya de a ɔno so betimi ahwe nyame anim se wo kuma akola no ye ka sai akola no ntimi nante ontimi nya hwe bese emfinhia o se emfinhia nwotwe ya wo konkono ni ti be ma ne ye wo akola no ne tena be 2 years 3 years na fe ohun se ne emamu ye de no otido ene ode ne ti edomu maami ya bahasenum ebepa afutuo na ye se menkomitiri mu pro edua kora gemframa eya na ebu baako ensentimi nkata wo nyankopon wani ena kusi bodom wo sana meso me nsanyo baakofo ena nanane abrewa obaakofo kro ya nso enkyere damfo enu nti na SOMPA 106.5 FM Accra MWHO asem efo ye ne abedwafo asemi ba ye ne yese dabi wodi ese wuntimi mekasa kwada no kro ase de wosi eye no ontimi metena studio ha se no munti no oti a kyere ho etie yen yese yemfa meto ye busuafo ya mo ye SOMPA tie fo manim na yentimi enye modie afutuo ya eye bema na komabotaye mu no yemfa ma no se be ya wo ha wo tete akwada ne ye ne dadwen bema na wadwane agya no so ye ne dadwen na dwuma nso so asese wo gya akwada ne ho no akwa adwuma wo hen ne maami anko obeso ne mu amena kodi pa ne maami ne se won kuma akwada no maami ne kula no ena ede sa adwene ban na to ne kunu ne tirim na ne kunu ne so no so kura wadwene hu nti no wa ya se ko be ka chenti ne maami na kofa abade ne ofua so obai si won de oyo batan ontimi ente ne nsu no sini ento ntwene sa akwa enti no de aba bedan yen apam MWHO asem se benu ntina na make say dirty water doesn't stop plants from growing insufin entime ma enobaye nyini so don't let negative words stop your progress enti ema ensemo ebi kan ede etia wo a enye papa no ma wo nkankro entime nyina no asem ni de obeka de afa maame na asem no otie osima kakra na enko we se na enche be kwa afrefo no ma me tietia tworo no se eni awu eni awu emfa ho ne de etie do not murder aha nyame nim ne enti a eba ne saa ena enye wo nso na adi kan a ebia wawo de etisei ebi esipen ebi wo yempotamu enti de aka ho ne se kwan abefa so obetimi akuta saa de kro ne yie ena bema nyame di nhire bia brew emakwa sebe ya obedada de kro ne yie nokre ansa na beba na emakwa sohwe de be so usu no ban ne wakoma wabotre bi ehwe enti wantimi ankutamu a de aka akire ne doso nhire nka nyame se awudie ni nyamma so na emmom ma aba ebronsam ne de bai ndi wonka nchen so omfa ne nsam mfumfiri honko setan to da bia ya na ba mabu se I said to da bia wose woni awudie nso no na enka bia ne se wotie ni maame ne ni kunu na semu a e bia nka boy kakra sanse sese de wonam mu no maame no kwohwe na obi a wose no onu ankasa eye adwuma okita aban adwuma but because also ontimi nya akwada no so ontimi ntini sa so ntini yapam no fra adwuma nim
adwuma no kese pa ne akoda no okay adwuma kese pa ne akoda no enti emfa ho ene se yapam na firi adwuma mu wonkoso wa ntine ne hwi akoda no yie okay wonyina adwene mfiri de wo wiase nyina so no wonka de ba ko se wonya wiase ne ema nyina na ahwere wonka emfa so bia ni so na mmom so otimi gi obi nso nkwa de eyere bi utimi pre na age no a ena nyame de ehom pagya bebrewo enti sa pepepe na ebi nso hunu se wadwuma bɔw akoda ne nti wayi uyem wakoma ne obi bia gya de wo ye hwe akoda no a unhu baabi amoa ne befira ba nyame nso de beba enti wonka na koma nto ne yem na womma sa adwene ne mani tiri mu bio se awudie enu achi no wonsusu ntietie nipa no na wontie nyame tworo no ka wo yi wo se ewo se yetie onyankopɔn mom sene onipa ewo se yetie nyankopɔn mom esene onipa enti nyame de wono bɔ ade no a wonima de papa ne boni nyina ni mawie no wona de sa akoda na ma ho enti so wode amawo de a eni nipa achi enkonkoye bone tie nyame mom na busa nyame se ade achi ade na wonyo na nyame de homu a yebeba esan se nyame na ye ka na asem no obi nhunu nanim nkyere se wo yetuntuma na wo yekokɔ nanso wo mo ade wo ho ato no so no ade wo ho to no so honhomu ene nokrem na so do no ho to no so honhomu ne nokrem a de wo hwehwe bia da wakoma so no wo ye mawo tifa ho to awurade so no ma de wakoma pe Apam Genesis 50 verse 20 or say you intended to harm me but God intended it for good to accomplish what is now being done. Genesis chapter 50 verse 20. Okay. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. And what others mean for harm, God can use it to glory you. Eno na okay. Eno watchronum APAM DADAA Mose ngume edikan na watchro ye no. Na modie modwene mo ho bone na nso Onyankopɔn de na ode rebeye papa se ebeye de ada adie enei na obeji nipa pii nkwa. And Proverbs 4:23 Nekra say above all else guard your heart, for everything you do flow from it. So it tells us protect your heart from toxic ways. Bo wakoma ho ban efri awudie ensem ho. Toxic. Wonka say. Wo ti a etwa wo nsunu mebu akoma ebre wankasa wo kra na se no. And what protect your heart from toxic. Bo wakoma ho ban efri sa ensem no. Proverbs 4:23. Your kan ye nkyase eno no. Said ye we sit down pa wukura nkeye hey oto ne twea na ye wone pane ye bone na wonya tibi pa no waka free me so ko setan emfiri nyame na nyame ene de empagya na ade papa nina ebra ne ma de ewu ne se eye nkugu no de ewu ne se eye nimguase de ewu ne se eye fere ne de ewu ne se eye yawo no nyame isiesie e de wode bia ba enti kan wakoma to yem na bo wakoma no ho ban efiri obese awudie nsem ho. Okay. Mate mame na na afia akwa bai. Pacho me Jesu. Pacho ho te say. Pacho mo hoye. Mame no na one ne ba no so ne da ni mu ho no nti wasi ya ma na dwen nti wo de akakra wo de be maye na enche be kwa afrefo ne so. Me che tiefo ni na me mame Madam Joyce Force, me papa Francis Toka Force, me sofo Pastor Solomon Edu YEBOAA. Mpacho mame, ye frɛ bibi genotype. Yes. Se obane be ma mo pese mo hye mu na bibi mfiri mu mra, akra mfiri mu mra. Ebe ya nka monye hwehwemu wo mu mugem. Okay. Yes. Okọ hospital ka se AA ni AA shemu a best result. Okay. AA AS shemu a best result. Sanya man say hwene de wa enu mum ye. Mama me child de nkwala be se 9. Okay. Omuni 9 autistic children. Enti wo teacher ni no kwampo no wo bre asakwa no ye de wetimi a kire omo ade. Enti se bat senke ye hwe we ni na
anka weni na anka emma eya na ye digina odo ne nko so na ye de nkwala na ye den eba ne ye buye ne egwade hiade na ebeboa nkwada na omo ba no ebeboa nkwala nti ade ebedu bebi no kwampo na akwala na ankasa no wapaba because all ko school no kwampo ne yesere no wo hofie yesere no school yesere no ehemfa biem ne yesere no oba no obatan no obeje ne de ba akwala no so ye den eje ne de ba me de meka no se enye asie wie onka na komanto ne nyem na wonhwe ne ba no enidaso ewo beebi ema akora no enidaso ewo beebi ema akora no ansa na yebekọ elder ho no na apam de na ye ka no etoto amanfo pi no mu a ya wawie mu kora no eya na esi enura na enura achi ya papa mante Shadrach ya ye ne no ebo enkomo wo fidue mu hase no mu before and after very noble man ya we fra ne kente be mani monyamfo 10 gram a chese utimi wo se kala anentu abasa yes no osa ye adwuma enti sika nso ba ode sa hye ne kotoko mu anase botomu a eba empty na all of a sudden na ne nse atwa apam obi betu ne yire ne fo se bema ne nse atwa e na woda so ne netie ai obi ka kire ne yire no say wo de wo ya adio de ne nse atwa na bema ne nse atwa ye kuntunsin nso na wo timi da so ne netie Satan crofo no mu ba kono no apam aware no ya ye ka say for better for worse no better nenkwa betterment area na say betterment nenkwa na ya na edidi ye ntiri mu dem no correct but what about the worst things na ya na ye yes marriage is never meant for boys or girls yeah ma wane emrante kwa dia it's meant for women and men and matured ones of course no correct enti say wakwa wo ba apam ho na ya na e producing kwada no be ma no ti be ma no be ko wunchikwa na be ya afo wo be ko wunchikwa be hwehwem na ekwo bosom so e na konya aba e na ode ne nana nkanso a ne third or fourth generation yeah na ase se ne ba na ne nana abaka ye bia wodi sei no e na ode ne ba afode no correct be matured in mind nyini wa adwenem and son wo wura wariem ampa don't just venture into it enye nkwada agoro ampa agene ni swakura se oyire nyema wo nyem wo adwenem nti se iswa kura nkom Sompa FM so de bobo adum ni adan enti owia no wa wadwane sa akwada ne nyame ba dia me ka se kwa akire oye fem so dia na o tete no wo kire me dia o enkwala me fa nkokro from nkoye shopping ma sanda na ma ahihye shoto so dia to so no ode nam enso nyi se ne ba ye de ba bi no se nyo no na ya na ade afama fichiri echi go kwa ye di na ba enam ayechi no nso ye fa sen nka mame eti apam mame me ka kire wi ase ese atoyire nchem ebetimi ato obia e wo bre bia mu okay disaster it me ba at any time woni nna so ebre mpo a woni nna no time wa wonsusu enwene dasa beba no sa bre no na beba onkan bi nhye mu so always prepare yourself for disaster eba know how to nurture it huni said e be si akura no know how to live by it or with it obesi ne natena eto da bia ya preye nko a ye ho pesabi nkuminya na ye ka ne bia no no me nko ya say eya adwene afoforo ho Paul ne kan ye eti wa wakofa akwada ya wote ne ba bia ba wiase na wose wabeda ne ya afo ntine watopia fajan wubu mu na wubu mu wo ba no so obi o ka se ja menye save krampo no mema ne bi wo apam one oba kura hia mu na ne ho ba no na se ne ho sane no oba ne se menye save wase nyin se ba nya hwe
ne ho banti no eso nyinse ba wi a afi de no be ba bi de ne ti afa ano ya ka say enkwada adwuma na wokoye ukobu power ba so ka say enkwada adwuma eya na ka wa akire eya na ho dwan e wa akire wo to wo peace the moment abaya krado so ko say obi ba so ebu pa no na wa ye wadwen say wo peace no wa ye krado say wo ton no kre wo ton wasundwie wo ton freedom wo fa ahodie wo ton wa this time no o ma nkosko mu ofia na wo be da no wada be ya no anya asundwie ada kura woni freedom biam time krampa wa say wo de da na was my assignment chafo nsi akwa assignment be 8 ne de ama kwada so kra bo no kwazo ntimi ntwere na mo na na afia no ya na de no aya ba san kra ni sua de se wo mo se de wo mo kire nkra no wo mo koduru school ma de wo mo de koye wo mo no edu ba bia na wo mo ama mo kakra so mo fa ko se mo ma me mo nso bi na wo mo hu ne ye fam eya na nkwala bebre ni pen note ne kan je na ye hihye ne sana ye pese won hwemu a ze eno ani note na wo kan no ba ya mama ye dwuma nso enti woni freedom bia mo aton freedom no de ama nkwada no enti sa wonya krado se obe sacrifice wo do ya wo ede ma ho ede ama wo ma eni afoforo de ampa cho aware no wonya krado se wo se owram enti ha ho enye ne fa ya eyo enye sika bia na se bia nimdie bia wakwa adwuma mu dibre bia wonte no ofi se bia se wo dom nti na wasa me kwa nam so mi gisika ne bi esansa amafo ya wade omo gisika pacho de efre kire ba no wa hwe usika dodo na obagie na beti wani so enokre etimi de meka kire obaapa otie ani mu ho owo dome ne mpotem ha ya patie mo ni din wote SOMPA fia ha ya enokre ya ka kire ne sa chia emuye nyankopon wo ne pa bi e de ma no na ne nsu ohie bra ya no eya amaninya bra no anie amaninya chi no eya na glory e na ya na wo ho okay amaninya chi no eya wo sirie bi e na ya na wo ho onyankopon ahyeda bia wo kwankro na ya wutwa e de kɔ wadwuma mu no bia wo to aso ama menka bia nka wawu ka bi de wakɔpem ho ama wahwere wo nkwa eti nyankopon ahyeda de wasie mesi nyankopon to de bia ode yasie amania ya waba aba bekyekire wo na enya wo kokasa wo ko ama me wahwe ya wo bedi awu because akra ne te bia na arewo ne dru de bia yen kan kire dipa se enye eda de bia me ka me so pese wo hu ni pa yi a ma ho nkire kwa ho ye hie mu ansa na wo ka na mbetena mu bi dia bia o ka ni ntina me di wachi ma bi wo ho a wo de agapade achi pe ma be yi sika ma ni ntina wo di na chi enokre obetimi ahwe me be ma bi nso wo ho a oba no kita to okita no fu emu oduo yes sisi wo yeah enye to tell us that say de ni bia yeah awie na adwuma no then they akaka tell us that de na awie na adwuma yo what you say enkwada no anomanoma mema no so anomanoma enti no eba ne sa na awie na adwuma ye opedie sisi wo na mi bisa wo waba ne kala na wo se ye wo fenti no wakwati aka no so wo se wo no e na wo de aye wo do no se ensa wansa wa ya de bi ebeti gu ne ho ampa cho be de obeja na na so obeto aso aware no sa accident si na nantu fefefe ya ebia ayi mechanic nknani ba santini ba na ye de tutunto men roboni ba na ye de fragrance nkrani ade apam se ba ne sa wo be ye den na ne ye twafiri wo abe ye den obi se ne sede na ye me fe nanum tutu ne se tutu sen tutu na ebugumu a oso smile ya no wo bia nanum tutu a wo smile wo hu nanim pen apam to da bia me ye nhwe physical figures ne nko ane ye mfa nye wodo no kre eto da bia ne ye de ne ma bi akatakata wodo so se ena ne nani ye mifo ena nano ye mifo ena we ye mifo mpatwa ya akomem on hwe ni pa no bia ne physical figure bi na nka se na ye mefenti no amama do no na sa de kro ni free way okonya accident na no na etwa free one na se bia pa obaye den ana ye pam ana se deformia obaye den eti ewura ware ba ye nhwe sa ne ma ni nyina yie no kre ne hu se wo ye na betimi ato ye fena bi betimi aba beto ye wo kwam
neto ye ne nipa no mi gya ne ho anasa me ne nante ma me nkwana me ne Elder Jeremiah Simpson me nyina drink share kakra emfafa na afa ye nkotew ewo afrefo no so ma me wo de tena se wate ai ewiase wo we no uhu ntokwa kwanya me wo bi ma Exodus 14:14 na kaye munye ko na urade be kwa mamo Nyankopon obeko edi amamo ai we say enye wo ntokwa enti wo yese wo ko a wanhwa na wato afom te no maame na waba wo ye aban dwuma ye ni me pa cho se na dwuma abo no eda na maame YEBOAA na dwuma abo na ne ba no so a nya aban social welfare hwan dia aban dia na eba ne sa no ye ntimi ma social welfare for mo maame na de ebeba ne se ebe inadi obeboa wo se kwan ben so aha se nom na pam no kra wo hwa ne yaka system na shut down wekisa battery ne system nom konka mai bi so a nki ajo ba no kla no kra e de natna ye bi a ye siesie ho de amasa nkwada no ba we be ka se ne ofo mu nko ni school ni bi fa me kwa ne wehin wachi ade efe e de sika na eyo ebi won kranza Jerry pa cho me mo akwa aba pieces yenua deformity bi a aba akwada bi a be ma bi no akoto ne pa e wo oba wo ne na ware se ne yire so ama wa be se akwada na ite se bi nsuo ba ne bi na no twa nsuo okọ enfie be se nkono enso no ntimi nante ontimi nye bibia eno na yede fa abrabo mo se empo se me ware na mi kunu bibi sa akoto no afi na ma ese na obi a ne se atwa na na one ne ti afi no otietie negative words from outside afi no ono ankasa afi oda wotewa no odwene na de omo kan di ampo se kura no kane no bia no oye ne ma bi ma me wode ne nsa ye ne ma bi se ne nsa ntimi nye eno na ye kan ho aseme patcho wadwe nkyeretaw ne yenko afrefo no yo me da se ye nam sa kwansu ne enchi atiefo ne ahwefo na nsem bi se oti a aya na ya reho papa in the sense that abofra no waye den enye ne pe no de bai ena obie ni wa ye wo no ne ebisa ne question say sabi o kwa asase chi no mema onye obubu enia na ne freni na undi demands wa kwa asase so obeka se ai obi ampene sa sabi obi on ma wedi dem onya accident o tu kwan ya okona no tena kan ni ma okono onim so obenya accident anka osi nti abofra no de onye bibia ebiom maame na wawo abofra no na so the question is am sabiom ni say eye ne pe enya ne pe oba bi ani wa oba nyem bosome nkunu sa kwantue enum timito ne ma bebre ne si a enya ne de na oba bewo na obewo a na ohwehwe se ana ye ne pese sebe obewo abofra wodi dem dabi won ne ma bi wo no ma society ebusuafo efiefo niam bi wo no mu na se esi na ye ka wasema ye hwe yie maame ni wetimi akora ne ba no and all go through pressure environment e de ma no ebi a wo a wudi no wo fe no wo a wo sere no wo ma ne pressure hunu no ebi pa wo na nketo anka wase ho ho because you can't stand it ebi krank one mo drama akora ne bia no mawu sa one emergency situation ni bi wo no ma se etu obi a ye hwe sania ye beka ho asem enye obi a pesa na me de ni kura ni mu no maami a o go through sadie we me bo urade mpa ma na ewie se urade ncheche ne rie mama ne na bemumbu mama ne na bemumbu da esansa abofrai ebetimi anam no so amebusua no life ateni na abrochimem ababa bi pese me ya na me kan din se kala anita kala na me refi edin no ye wo no ebubu ani o neni so nye nanso oyin unim ye ka books a ababa wa na chura
because ni maame yɛ n'adwene sɛ ɔmpono obi a ni freni bubu ani a watchro book anya books America obenya best selling your friend is saying books are free ni dex so na buy the life no as a son ni maame abrabo nso no ɔte hɔ maame my answer o mema pressure emba nkoye wo se ku abofra no because abofra no so esan se owo so okra wonimu oye so into so nyame ani once nipa no wo so wonimu no oso nyame ani unim de nyame beye enya hwe okay na meka aha emre bi me ko autism conference bi na yeka etiti from go man mu a omomba eye autistic me nko etire me kokofro the Alliance Commission na abrantie no ontimi movie by himself and not come na ACC ni so car ne te say yi ne type aya te say Vox yibi family car yibi and not team na otim machine like wheelchair na automatic no te say machine no enu bi not team na ACC ni so esan say opportunities wo onti ye kura no ye nkunu ye bonu ba awanyi okay enti ma me mesrew oso okakra mu no bia sebi o bia na sika eni unsam saa na so okakra once a onwebo no wada no yenim sa nyame ehwew enti saa papa na tie ma me bebi a wo bia tie saa papa na emra abofra no ye mojato eda o ye funu mu saa papa na ohwe abofra no so saa from stage to stage for 9 months ema abofra no emre so ye utimi wo no ema abofra no ewo okra woni mu ema abofra no wo nkwa woni mu no saa papa na ohwe no so at that time no obehwe mu so kamakuma to yem kamakuma eto yem na yentu amanfofo yenya yesre ankofo deformity no yenhwe ye eto wa nhwe antimi nyina yesre amanfo dem bia omedinti ni ebu o mabomfia ni ye twetwe omo ni edidi won atam yenye careful na eto a ebiant me enya and deformity so there obia nobody prepares to be deformed okay accident etimi sia woni nda wo so Yehowa besha Yehowa besha Yehowa besha Yehowa besha Yehowa besha Mami when you DJ wo onyame besha wate mayan kwa homa no so 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na bibia en cosme pacho good afternoon din baby akasa free afternoon auntie Pastor Leticia ni SOMPA Bechile en pacho mayentie wa baba pacho na minsha mo pa ni modima pa ni mo futi why amen pacho mikache mami ni se juma ni de thing dan kwala ni de mu bana okito mo ne de me bi kwa sorry na ni po de mami ni papa no po bua akwala ni so ebua eso me akwala ni enye bete da mi de bia mi kwa sorry mi hagi akwala no na makoto biscuit de ama akwala ni no stress society forms ni stremo na mama so mami ni so obeye din okay don't say no day no funny no me baby bia man bye me pacho ya tie nso ya da se pass our friend pacho good afternoon din baby akasa free Hello, mommy. Poppy, me pacho di baby akasa free. Mommy, nyame asumdi enka mo. Pacho enka onso. Aka nie. Pacho mayentie wa producer papa. Mechira mekro mechira mi sta ba ko pe ewo yi. The friend saying.
Achimota nsawum dana. Okay. Mommy. Yeah, asema mukan meyura hu bebre. Meyura hu anytime mikosia. Eja me ne machinchi achinchi mikosia mami bi oye nurse ni. Ewo baby membodi. Na mommy nurse ni na wo sebio kafra yebeya denia ba kitani. Na obehwe mommy nisuo pa nurse ni etepa onene mame na minim se be ma na ka minim se ni ku anase ni niaba ma na ma braba ni ye nurse ni nwawo sa yenia yi na ni sopa nurse ni nete na me cheche na wire cheche me pata dia mommy an pata Okay. Bata ya go na yenia be man be bi o shebia no so tie ya I hope say o tie na me bon pa nso betie be bi o shebia no yetra no bia tisania ye papa yi kan yo bon pa ye ne yira ko pa oni gentia o de ne be pa o nyame on ye ni bia kwa Okay. ti ewuraba no nyame nka no bia be sisa Maybe Namin Sudan, mommy. Yeah, that's it. 0260 196064 0260196065. Yenya Bibian from Manyam Pacho. Good afternoon, Dean Baby Akasefre. Saturday, Pacho Pomoye. Pacho Yaminti and we are pretty quiet. I know what they found. I said your man no mystery. Yeah, the church is standing Robert. Near my catcher, Mr. Sana said, Okuna or war better up of you. If you money kuno, more beyond that, and so Kuna, that would be okay. John John on one bill. Okay. It's a tobacco, on Yan on one bill. Never will be unfortunately quiet. Or qua, often a dear in Singapore. Often be in Singapore. No, no, we do man on quiet. Money theatre, your mocha, Okuna war, but they have a deal. Okay. The money kunu. Matsi. No, son, one day. Matsi. The mamma, 1 yard, the son of mamma, a boana, a mini about one days, and mamma, idea for Anna, never not on. And maybe Yabashaboni for China, may I do more. Yabeko. My nurse is Sister Teria 0260196064. Pacho, good afternoon, Dean Baby Akasefre. Good afternoon. Mr. Isaac Pacho, my entiewa. Obama Yamin Channel there, or 2 on your side. I am one phone name, one no crass or voice in our phone, Pacho. And I'm saying, Yamin. Okay. Assemble for American, it's not the Burma. From 10 of 1 no penny that year. On China, Timra, and the Shapala. Yes, sir. Mate, Yansuya Dasi Papa. Na Yenshe we say 0260196064 0260196065. Call Crazin o wa kokwa mo o say o share ye nkoso anya dwuma pa na ye no o chia o wife Dora yo ojo so papa awie ebusia enche ye de dwumedie ni nyina bekọ awie ye na meka cho se o wa asem bi ai o how be say da wo so anasa amane bi eda wo so a kire wo so wo baby a wo mfanfa so MWHO BORHA ASEM we dey for you enti betimi afre ye ma no na ye ne wo abo enkomo se be ya wo nso are kire kra no eya na efri enipa enchen 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 na onso ye ne wo atwetwe enkomo yemfa last caller na yentu apo pacho ma o machine no volume no enko for my na yenkasa me do from pacho we ni baby akasa free. Okay, good afternoon. Good afternoon mommy pacho we MWHO BORHA. Okay. Besia no mama ha no ho o hu de benyi no onye benyi na nko de be si bebia. So do wa ko hu na wa we ya ni de ija no ho. Ya bo pe. Le wa den to supa. Mo sta ko dan le dabio.
So stand bi fa mo wor be yin biom. Anya be yin na a kire bi okọ ahwenye ma obotuma aboa no. Okay. Ya menka no ho. Okay. Ya mu bu akwa bi man. Amen. Ofa hwe akada no. Amen. Yada se papa pasa won so ba so ebusi ha se nom ene MWHO asem dwumedie ni nyina esie ma me na apam dada se elder Jeremiah Samson so me dana se St. August ne boa ye papa ye na afe ma me afia force so etechire ma ne wie mu peyo ma me akosu agwo aboaje dondon hema ye nka difo eno no no so te ne nka na me nso a metena adwamo medin do OHENEYERE ma me akua YEBOAA asia mabronya obetimi afrema brewati aye makwemu ada ho ama professor abochi abetena sena for God and country dwumedie no wodi atoa mo so e wo SOMPA 106.5 FM Accra mo fidie de kwaso na ha esanse ne panko a na wonsabeka e de afri ase no to homeopathy clinic Ghana had the obi anim say your prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature